مش عايزه الرموش تبقى رخمه لان انا هبقى سفر، فعايزاها تبقى خفيفه وما تبقاش مضايقاني. عايزه حاجه بسيطه خالص. انا عندي مشكله مع الميك اب اصلا، مش عارفه في الميك اب قوي، مش عايزه فاونديشن تقيل يعني. عايزه اطلع انا شكلي هتطلعي شكلك بس ودي برضه ايه الوان. انا مش بحب البنكات قوي بصراحه، فممكن نخلينا في البنيات. نسحب العين نخليها كانت اي شويه كده، مفيش مشكله. يعني عايزه حاجات ما تحسيش ان انت مستغربه نفسك او حاجات على قد ما نقدر سامبل يعني. سيبها بس كده. طيب نبدا. يعني ممنوع منديل، ممنوع لو هتاكلي طبعا هتاكلي عشان هتبقي يبقى في نظام. هو باكيهات مش بس نقطع وناكل، ما ينفعش نقطع. تمام. لو في مثلا دموع او عرق، هو ده مش هيحصل لان المطار اصلا كده كده بيبقى ساقع، بس لو نهوي تمام، او لو عايزه تعملي المنديل مش نمسح كده حاجه من بره. تمام. بس بصي ده في الاول وفي الاخر ميك اب، فلو مسحنا هيتمسح عادي جدا. تمام. فخلي بالك بس من الميك اب وهيثبت معاكي ايه قبل ما توصلي باذن ربنا.